खुरुंजरी नॉर्थ विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा नुंगचेगी पाउमियेंग ताबिरिबा पुमनमकपु अहानबमक्तदा तराम नोक्चरी ngasi imphal da phone ki ba marueba pauche singi manungda marueba pauche oriba huyalan pau amadi naharo thodang ki editor ki ayabla ujaraga pauche sa phone ki ba marueba pausing pathokchari ahanbada local news Native Peoples Committee Manipurna wathok sing khanaduna warep tarani thoi lokre mijay amasung naga MLA singa punna wari sargani Prime Minister Home Minister unarugani asankasar Nasidagina chahi ahum henbagi mamangdagi Kukizo Furuki lamhen tuhenba makhoigi terrorist sing amasung makhoiga khusumnaba ngamkhai wangbadagi changshilakpa miyoi singa khusumnaduna atamnana mitaida tamthiraba lan chatharaklaba matung chahi ahum henjilakpadagi yellow furuk oiriba naga singdasu onsinjuna khut tharakpadagi oihalakliba manipurgi wathok singbu Native Peoples Committee Manipur NPCM na puthoktuna kupna khanakibaga lonana ware tarani thoi lokre State asigi maga amasung mitai CSO sing punsinaduna semba committee na Unified Response haba pandamda ngasik Kangpokpi district ki manung chaliba Makhan Khulgi Community Hall Native Peoples Convention ama pangthokhibani mifam asida Manipur gi yellow mi singna saru yakhe khana nengaba mifam asida ke Timothy Jemick retired IRS MU gi law department ki head Dr. Y. Pramananda, demographer Dr. R.K. Narendra Amadi, Indira Gandhi Tribal University ki assistant professor Home Hangjamna resource person sing oina wangangki. Convention asida Assam Prince Amadi, jurist abonmaina moderator oraga Dr. C.H. Birendra Amadi, Niba Hunyona reporter oina sarugyaki. Ngasigi convention asigi matangda committee asigi convener asankasar na hai census pangthok tungaida NRC update hana tawgadabani Manipurdagi Assam Rifles lokthokadabani shoe abrogate tawgadabani haiba wafum ahum asida yumfum moibaga loinana yelhomi singda khut tharkliba asi punna lanthengminana ba amasung state asigi issue shingi waresim purapada thodang lawminana ba ngasigi mifum asi pangthokpani Hauzik thokliba thodokaya asigi maram singi manungda shoe agreement asisu amani haiki ngasigi mifamna amata oina ware tarani thoi lawri warep singasi thabakta onthokdaba akanba mawngda takshilagani warep singasigi manungda shoe abrogate tawba Manipuragi Assam Rifles lokthokpa NRC chatnahanba mitai amadi naga MLA singa joint consultative meeting pangthokpa committee asigi members singda aki akhang pirakpada punna thengnaminaba State natraga Central Laingakna Lokalapa Thabak Thawung Singi Langda Thudanaba Amadi Committee gi members singna makoida lapna leiba External aggression sing amata oina mayukminaba chahi khudingi Junganibu Native Peoples Convention Day haina pangthokpa District Headquarters singda committee asina consultative meeting sing pangthokpa narco terrorism ki mayukta punna leminaduna thengnaminaba Committee ki delegation amana Delhi da chatuna Manipur gi mipum khudimakna mayuknariba awaba singasi malengi miyam da khanghanba Party mifam sing pangthokpa amadi atopa leibak singda chatuna maruiba organization singda marik chumba khanghanba galonena koki militant singna fazin kiba naga micham taruk thadoknaba punna hotnaminaba chingbani haiki Manang thagi tarahumdoida Mamit amasung makhut pullaga faduna pukhibadagi hauji fawa mafam khangdriba naga micham taruki matangda asang kasarna makhoi taruki langla nangjin ngasi fawada khanghandana thamlakpa haibasi committee gi maikadagi akan mamongda condemn tawi ira ngasi hena pakthok chawthoktanaba fazinduna thamlakliba naga tarubu athoba matamda tekta kaidana thadorakadabani haiki Manipurgi Puwariga Sagonarakiba Shillongge Manipuri Rajbari Singkup Sana Tudekiba Tha Taret Henjilakle Anoba Ama Sagadoribra Natraga Saroidoribra Manipur British ki Makotagi August Taramari Lisingama Chamapan Nifu Tereta Ningtamba Fanglaba Matunda Manipur State Constitution Act Lisingama Chamapan Nifu Gataret Semduna
थंगनबा कुमजा लिसिंग अमा चमापन निफु निपांदा मिखल पांगथोक्तुना स्टेट असिगी अहानबा असेंबली लिंख्रबसु अक्टोबर 15 लिसिंग अमा चमापन निफु मापनदा इंडिया की सरुक अमा ओइखिबगी मंगुइनना सेप्टेंबर 19 लिसिंग अमा चमापन निफु मापनदा माजर एग्रीमेंट खुयक पिनखिबा मफम अमा ओइबदा नतना मणिपुर की निंगथौसिंगी पुवारीगा सागोनरक्लिबा शिलोंगी रेड लैंड से लेरकिबा मणिपुर की राजबारीबु अक्टोबर 9 लिसिंग अनि कुनगा मंगादा अनौबा अमा सागतकदौरिबनी हाइदुना सिदोगलगा सिंकुप साना यंखाइखिबा था तरे हेंजिलकलबा फावबदा अनौबा अमा सेमगत सागतपगी ममी तामद्री मणिपुर की निंगथौसिंग खक्ता नतना स्टेट असिगी पुवारीगा हकथेंगना मरी लेनरक्तिबा राजबारी असिबु सिदोखरगा हौजिक फावबा इसिंग मनुंगदा लैतुम थादबदौना लैथोखिबगी मतांगदा शिलोंगी वोइसी रोड लेबा राजबारी असिगी कैंपस मक्तदा ऑफिस ओरिबा मणिपुरी एल्डर्स कंसोर्टियम सिलोंगसु अप्रैल 19 लिसिंग अनि कुनगा तरुक्ता मणिपुर लेंगा की आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर अइबा चेरोलमा पिसिंदुना तक्सिनबा लेरमले कंसोर्टियम असिगी प्रेसिडेंट टीएच लेमना खुयक पीदुना लोशंग असिदा पिशनबा अइबा चेरोल अदु अहानबा नते मसिगी ममांगदा अक्टोबर 12 लिसिंग अनि कुनगा मंगादसु कंसोर्टियम असिना मणिपुर की पुवारीगा सागोनरक्लिबा राजबारीबु रेस्टोरेशन तौबिनबा अइबा चेरोलमा लोशंग असिमकदा पिशनकिबा लैख्रे अप्रैल 19 लिसिंग अनि कुनगा तरुक कंसोर्टियम असिना पिशनकिबा चेरोलदा राजबारी असि निमित खरमिगी ममांगदगी शिदोक्तुना थुदेकपा खरा खरा हौरखरबसु अक्टोबर 9 लिसिंग अनि कुनगा मंगादा मपुंग फाना लौथोखिबनी चेरोल असिदा सिदोखरबा राजबारी असिगी मचाकसिंग मणिपुर लेंगाकी आर्ट एंड कल्चर लोशंदा खोमजुना थंबबुसु थगतपा फोंदोक्लदुना राजबारी असि थुदेकरबा मतुंग नवेंबर 5 लिसिंग अनि कुनगा मंगादा मणिपुर लेंगाकी मियुटसिंगना सरुग्याबा मिफममा सिलोंगदा पांगथोखी मिफम अदुदा मतम अदुगी पीडीए की सेक्रेटरी अमसुंग डायरेक्टर माहुट मॉनिटरी अमसुंग सुपरविजन कमिटी चेयरपर्सन अमदी आर्ट एंड कल्चर लोशन की शशिकांत चिंबा कमिटी असिगी एग्जीक्यूटिव मेंबर याउना कंसोर्टियम असिगी अमसुंग मणिपुर साहित्य परिषद मेघालय की मियुटसिंगसु सरुक याखी मिफम अदुदा सिदोगलबा राजबारी असिगी अरिबा मचाकसिंग फना लैरिबना मसिबु सिजिननबा पाउता कमिटी की माइकेदगी पीकी थबग असि पांगथोकनबा कमिटीना हायो अथॉरिटीगा तानागनी हाइनसु फोंदोखिबनी हाइरी मिफम असि पांगथोकरबा फावदा हौजिक था तरेट हेंजिलकलबसु शिदोखरबा मणिपुर की राजबारी असिगी लाइबक तंबंगमद्री हिरम असिगी मतंगदा कंसोर्टियम असिगी प्रेसिडेंट मोनिस निंगथौजोंगा अखनना उनबा दा महाकना मखाताना हाइ अनौबा राजबारी अमा सेमगलकपगी ममी तंद्री मतम मांगहलिबा असि कौथोखिबगी फिबमनी हाइरदुना राजबारी असि चही चामा सुरे नत्रगा सुखिदि हाइबगी मथौ तादे ब्रिटिशना इहान हाना अवांग नोंपोक लमदमदा थुमदुना लेंगाक चलाइखिबदु शिलोंगदा मखोइगी हेड क्वार्टर ओइखिबनी मखोइना लैरगा युम लैतबा यादबनिना थवोइना साखिबनी ब्रिटिश सारंबा हाइबसिदी चही चामा हेलकदबा स्ट्रक्चरनी हेरिटेज बिल्डिंग ओइना थमगदबा मफमनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंगटपगी मथौ तारिबनी मसिदा चही चामा सुई नत्रगा सुदी हाइदना दैथोप चुमलोय शिलोंगदा ब्रिटिश सागलंबा स्ट्रक्चर पुमनमक ngak shenuna thamgadabani haiki लोरेना मणिपुर की राजबारी सिदोक्तुना थुदेख्रिबा अदु मरी लेनबा रेड लैंड्स पुरीबा मेघालय लेंगाकी कमिश्नर अमसुंग लोकल परमिशन याउदबनी हाइनसु महाकना फोंदोखी शिलोंगदा पीडीए गेस्ट हाउस अमा सागतपदा हेना मियेंग चंगले हाइरदुना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की वखलो लेतबा चुमलोय मसिगी मातांगदी मणिपुर लेंगाकी आर्ट एंड कल्चर लोशंग खुसमनदुना चटकदबनी हाइरखी लक्ष्मी प्रिया की बुमना न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल दसु मना अहुम फंगली चौयसी फेब्रुवारी कुनगनिथोइदा लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल पांगथोकिबा बफ्टा अवार्ड लांथोपगी थोरमदा बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म की लमजनिंगाई ओरबा मना फंगलखरबा मणिपुर की लक्ष्मी प्रियाना डायरेक्शन पीबा फिल्म बुमना न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 असु तोहान तोहानबा मना अहुम फंगलखरी
Mamang thagi kunnipan dagi kuntramatoi fawba pangtokiba film festival asida Lakshmi Priyana Best Director, film asigi actor Gugun Kilgena Best Child Actor fangbada natana Best Debut Film gi manasu fangki. Panbayabadi Lakshmi Priya gi film ase kumja lisingani kungamari da pangtokiba Toronto International Festival Saruk Yaduna Malengi Mimangda Wan Kibani Masigi Matunda Film Si Warsaw International Film Festival 2024 Mami Mumbai Film Festival 2024 Yankai Manga Shuba International Film Festival of India Amasung India Film Festival of Melbourne Dasu Saruk Yakrabani. National News amok pathokchari. Amit Shahana tha asigi mangada Tripura gi ngangkhai paringla chatuna sambal khabagi thabak yangshingadori. Union Home Minister Amit Shahana laibak asigi tongan ba state singda chatuna yumlenaba laibak singa tainaba ngangkhai paringda sambal khabagi thabak amasung security gi checks and tharang-sing yengshilakpagi manung channa tha asigi mangada Home Minister Tripura da chatuna Bangladesh ka tainaba ngangkhai paringgi sambal khabagi thabak thoram-sing amasung security gi fibam yengsingadori. Tripura gi Chief Minister Manik Sahana fangdukibada tha asigi marida Meghalaya gi Kundahundashuba North Eastern Region Plenary Session Pangtokani Session asida isamaksu saruk yarugani Session asida awang nongpoki state singiwaiba maruiba wafung kaya khandaraba matungda tha asigi mangada Union Home Minister Amit Shahana Tripura gi Safa Hizala amasung West Tripura District chatuna ngamkhai paringda paikhatpa thabak thoramsing yangshinduna hauji fawada paikhalakliba Smart Border Fencing System gi anoba khongthang paikhatnaba yangshingani haiki. Amisagi Tripura Khongchalasi Center da Laiba BJP ke Langangna Tripura West Bengal amasung Assam ga tainaba Bangladesh ke ngamkhai paringda loni yadaba mawongda miyoi kaya changshilakpa thingnaba amasung ngamkhai sambal khabagi thabak loishinaba lokhalakpa khongthangi saruk amani. West Bengal amasung Assam ge Mikhal Pangtok Tringaidagi hauna Amit Shah amadi Center Lenga ki luchingba kayana state singasigi ngangkhai paringda ahenba miyeng thamduna infiltration thawong demography da ahongba lakhalibasi ngakthokpa ngamnaba hotnagani haina miyamda washakkiba laikhrabani. Home Minister Amit Shahana ngamkhai paringda sambal khabagi thabak thoramsing yengshinba amasung border security gi fibam yengshinbagi khongchat chatlibasida awang nopokki atopa landamsing amasung ngamkhai paringda tongan ba issue sing thokliba India gi atopa state sing yaurakadra haibadi chap chana khangba ngamdri. Chahi tarani thoigi nupi macha ama tha taruk naupuramle miyoi taruk fari. Assam gi Majuli district ta haukiba tha kharasida chahi tarani thoi khakta ngaibi nupi macha amabu hanjing nupi obigi ikai khumnaba manghanbibaga loinana nupi macha si tha taruk naupuduna leiramba thingnarapadagi authorities singna juvenile ani yauna miyoi taruk fari hairi. Victim nupi macha asigi imung manungna ngarang Garamur Police Station da wakalakpadagi authorities singna miyoi taruk asi fakibani. Investigators singna fongdokibada accused sing asina nupi macha asi mayumda mathanta laigali haiba khangbadagi yumda mi leitaba tanja yengduna hanjing nupi macha asigi ikai khumnaba manghankibani. Accused sing asina nupi macha asida karigumba mahakna mama mapada takthokpa tarabadi hatkani haina kihanduna thakaya hanjing ikai khumnaba manghanduna lakibani hairi. Nupi macha asing naupure haiba khanglakpadagi imung manungna authorities singda wakalakibani. Medical examination tobada nupi macha asi chahi tarani to mapung fadringaida naupurum kibani haiba khangbangam ki. Accused oriba adult mari asi local court putoklaba matung judicial custody da remand lautakre. Victim moriba nupi macha asibuna state na chalaiba shelter home amada thamduna medical care amasung counseling piri hairi.
इंटरनेशनल न्यूज अमुक पाथोक्चरी नेपाल की प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का बॉर्डर की मतंगदा वरी सानसी हाइरखरी नेपाल की प्राइम मिनिस्टर वलेंद्र साहाना इंडिया ना महाकी लेबाक का लेनरीबा बॉर्डर की अईबा इशूसिंग अदुगी मतंगदा वरी सानदुना अमदी डिप्लोमेटिक की ओइबा मवंगदा याशिनबा पुरकपगी अपांबा फोंदोखरी नेपाल की पार्लियामेंट अहानबोइना प्राइम मिनिस्टर ओइरबा मतुंगदा वा ngankhibada वलेंद्र साहाना वाफम सिंह असि फोंदोरकपनी माकी वाफम असि चयो खरगी ममांगदा इंडिया की माइकेदगी नेपाल गा लेनरीबा इशू कया अदु वारी सादुना लोशिनबगी अपांबा थमलखिबा अदुगी मतुंगदा लाखिबनी मरुएना लिपुलेक कलापानी अमसुंग लिम्पिया डूरा हाइब मफम सिंह असि इंडियाना मखोइगिनी हाइना क्लेम तौरिबनी रशिया की अकंब लंदादा यूक्रेन की मियोई तरानिपान सीखरी रशिया ने यूक्रेन की तोंगान सिटी सिंह ड्रोन मिसाइल सिजिनदुना अकंब मोंगदा लंदाखिबदा मियोई तरानिपान सीखरे अमसुंग चामा हेना सोखरे हाइरी रशिया ने यूक्रेन की कोनुंग कीव अमसुंग निप्रो सिटी याउना तोंगान मफम सिंगदा किनिंगाई ओइबा लंदा चथदुना मिचम कया हातखिबनी हाइना यूक्रेन की ऑथोरिटी सिंगना फोंदोरखरे हौखिबा थादा रशिया ने खुदुम चंसिलिबा यूक्रेन की लुहांस्क यूक्रेन लानिना ड्रोन सिजिनदुना लंदा चथखिबगी पाउकुम मोइना यूक्रेन की सिटी सिंगदा लंदाखिबनी हाइना रशिया ने चेक्सिन वारोल थमलखि रशिया ने थमलखिबा वाफम सिंग कीव ने यानिंगदबा फोंदोखि थाओ मसीदा रशिया ने अहुमलक सुबो ओइना कीव याउना तोंगान सिटी सिंगदा अकन लंदा सिंग चथरखि हाइना ऑथोरिटी ना फोंदोखिबगा लोलेना कुमजा लिसिंगनी कुनगनी थोइदगी हौदुना रशिया ने युमलोनरिबा अपिकपा लेबाक असिदा लंदारकपा हौखिबदगी ngasi fawada kiningai oiraba landa kaya chatharakuna chamjaraba miyamda achoba chaitheng piri haina Ukraine authority singna phongdokhi Russia na chatharakliba landa sing asi mayuknabagi damak Ukraine President Volodymyr Zelensky na Washington da ahenba air defense sing piraknabasu takshinki President Zelensky na phongdokibada ngarang Russia ra missile humdra humdoi amasu drone chatruk sijaduna leibaki konung Kiev yauna तोंगान सिटी सिंह लंदारखिबनी हाइरी रशिया ने चथरक्लिबा लंदा सिंह असिबु यूक्रेन ने थोकहौदबा तारगदी मखा ताना असुमक लंदारक्लगनी हाइना प्रेसिडेंट जेलेंस्की ना फोंदोखि अरोबदा एयरक्राफ्ट कार्बदा ताइवान की पायलट अनि सीरी ताइवान की मिलिट्री ट्रेनिंग प्लेन काल्किबदा ताइवान की पायलट अनि सीखरे इंजन अमखक पानबा ट्रेनिंग प्लेन अदु अयुकी पुंग निपान तापा मतमदा इथत लेबाक अदुगी पोर्ट सिटी अमा ओरिबा कोशियुंगी गैंगसान एयरवेज दा लेबाक थिबत थौदोक अदु थोकिबनी मिलिट्री प्लेन अदु पाइथखरगा मिनिट कुलोम लेरगा थोकिबा थौदोक अदुगा मरी लेनेना टास्क फोर्स अमना थिजिंबगी थबक चथबा हौख्रे लेखिद्रबा पायलट अनि अदुगी मासागी चही 94 अमसुंग 95 सुरबा लेफ्टिनेंट कर्नल सिंहनी हाइना एयर फोर्स की इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल चियांग यी चेंगना फोंदोरखि नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोक्चरिबा नुंगथुगी पाव मतंग असिदा लोशिंजरी मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुकसु हन्ना खुरुमजरी।
Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta pangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da pangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki female amasung male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung experience lairaba miyoi singna apply tawbiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbirao natragana aikoigi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lengsin birao Hakchang Panatamgi Hairabadi, Iramda Masimakta de Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Lejari. Mapamasida, Tazabayaraba Amadi, Seliamna Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Jari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dasu Hogikti, Awang Bathaki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabathaki Lying Patap Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamak, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Imphal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to Birau.